you very much to the from IPFT party. Submit a memorandum to the governor regarding for ADC affairs that next 17 of this month the ADC period tenure already finished. That's why our IPFT demanding that those who are retired from our Tirupura government, chief secretary, especially 3 persons, they have already retired. They should be appointed as a administrator of this ADC. And other one is that our honorable tribal welfare minister, Member Kumar Jamatia, should be appointed or give in charge to ADC affairs. That's why we from IPFT demand to the governor, if it is possible to implement, it will be better for our Tirupura Hambai. Saimano Buskangni 17 tarik me aprono sini tabuk je presently ADCO je salak tongai o sarkani miat painai tei obnoruk sawoi je 6 schedule je provision raktong o provision no rugino जों खबर मानखा जे गवर्नर नि यागनो अब थांसरे हेने हेके अबनि लग लगिनो सिनि जे प्रोविजन न तैनो सिनि जे किसा सामुं दङ एबा के जों सानानि मुजुं मानि सिनि हास्ते हापाङो जों अबरक्तिनि जों मेमोरेन्डाम जमारे लायखा खाकाउ कन्स्टिट्यूशनली जे प्रोविजन दङमनि अ प्रोविजन बायनो सिनि हास्ते हापां जों जे डिमान्ड न रिमानि बबो नायने न जायतगै ओंखाय जोंबो सिनि जे तिप्रासा हामक्राय एबा 6 शेड्यूल एलाकाव जे दङो अबनि बागै काहामकै परिचालना एबा एडमिनिस्ट्रेशन खायना बागै न जों खाकाव अ हास्ते हापां सिनि जे डिमान्ड दङ जों प्लेस खायमनो बो काहामकै नायखलै सुक्रबि नायान 6 शेड्यूल नि कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन दङ आइदर जे ताबुक प्रेजेंटली चालक दङाय बरक नियागो तो हिसाब बिसानि बागै फलोगै रिमानो इयाखाबा गवर्नर नियागो अब पूरा प्रोसेस न नाहारि मानो ओंखाय जों खानाका जे गवर्नर यागनो प्रोसेस नाहानाय सो अब हाय कुनु सबाय जागानि एबा सबायनि कुनु कगया अम कन्स्टिट्यूशन न रुगैनो ओ जे सामु तां बतां र नाहार जागो हमने इलेक्शन की उंनाय ना गवर्नर साल थांसिने 5 बोसोर अब हाय गवर्नर न 5 बोसोर सांनाय त अब कन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन जों ताबो नुयाखो एबा जों सासुंमायाखो किन्तु इलेक्शन उंनाय बुफुर उंनायाव जों ताबुक नासिङै मा दंनाय अब बसकांनि सालगो साख्लाय जाङै